reka twari turi kuri Arsenal none Madueke dushira amagambo ya none Madueke yatangaje ikindi Mikel Arteta mwizereyemo Deus ndetse na Edi na Edison yabari umusore tubona uvuye kwa Chelsea nkaho nge nabyita guhunga squad ihari bazanye netara hari bari basanzwe bahanganira umwanya na Jadon Sancho nande wundi Estavao yinjiye Joe Pedro yinjiye Gintes yinjiye aje kwa Arsenal yashora kuba aje nk'umukinyi key player cyangwa aje nka squad player aravuga ati ngewe to win all the competition we are in ndimo gutwara byose gutwara amarushanwa yose turimo nawe ubwo arimo nyine aravuga nka ikipe nyine amarushanwa yose bazakinira nawe arimo so no musore twavuga ko ushobora kugira gutya akabona umwanya muri ekipe ibanzamo ya 11 kuko amakuru yagiye hanze nuko uyu musore ntabwo ari scouting nshyashya ku bwa Berta ahubwo ngo Andre Berta yabisanze mu bitabo bya Arsenal nk'umukinnyi bifuzaga n'ubundi gusa turi bukiranya yuko nk'umwanya kinaho right wing mbere Arsenal muri uyu mwaka w'imikino utangira muri iyi summer transfer window yashakaga Bryan Mbeumo nawe bashakaga Bryan Mbeumo cyagiye atatangaza yuko ikipe ashaka kujya muri Man U ntabwo ari nacyo cyari kibazo Mbeumo yavuze ko atajya ahantu agiye kwicara yego uko umuntu wese uzikaje muri Arsenal asanzemo Bukayo Saka nta kindi watekereza ntabwo aza muri Arsenal yiteguye kuzaza kwicaza Bukayo Saka wakina yagize ikibazo cy'imvune wakina yagize ibindi bibazo yenda mefoma adasanzwe agira ko amaze imyaka irenga ine ari consistent muri ikipe ya Arsenal naho ubundi Madueke aje nko mu right wing aje ku mwanya right wing akaza nko mu right wing nta kintu expecting uretse kwicara nukuza akaba squad player gusa twaye tubona Martinelli saison nk'ebyiri zishize iyo ubushize kaba cyane ko agizemo n'imvune afite urwego ruri hasi kuzana mu kintu uyu nguyu aragukangura kandi ikindi afite na potential zo kuba yamwicaza gusa kwa Bukayo byo biragoye aho ngaho rero umva Arsenal ngenda mbona ibinunze mu buryo bwose ko ibonye umukinyi wa squad ariko ushaka gukina bitewe n'izo mpamvu bitewe n'uruhande bamukiza ko afite ubushobozi bwo gukina izo mpande zombi nubwo prefera gukina ku ruhande rw'iburyo nk'umukinnyi ukinisha ukuguru kw'ibumoso cyane mu mikinire yiwe gusa bitavuze ko atakina ku ruhande rw'iburyo kandi nakakina ko yigeze kumenya imikinire ikurikiranye muri Chelsea muri championnat akina kandi abanza ku ruhande rw'ibumoso yajyaga gurana na Pedro no mu mikino abantu bajya Chelsea mirakina rya gurana gukabona Pedro Neto azamuka imipira guca iburyo wagazamuka arimo araca ibumoso byagiye bibaho rero kuba afite ubushobozi bwo yakina iburyo niho umuntu yamwizera yuko yajya gukina kuri ruhande wenda akaba kuko ntafite ubushobozi bwo kuba yakicaza Gabriel Martinelli mu gihe ataba afite yabagaje performance yo hasi nk'iyo yagaraje imyaka yashize ikindi kandi uretse no kuba yanamwicaza yanamukangura ko Martinelli hari umwaka yagize mwiza njyana 2022 2024 agiye season nziza abantu tujya kuvuga ati uyu ni umukinyi urugero rwo kuba yanakicaza Vinicius Junior abantu tajya kumugereranya nawe cyane cyane abafana ba Arsenal n'ubwenda bitari biri worth it ariko wabona ko arigeze ku rwego rw'uko akina n'ikipe y'u Brazil akajyamo ava ngo se arakina arabona umwanya bavuga ati akina umwanya wo gukina akaninjira amasimbuye ameze neza ariko kuzana umukinyi nk'uyu nguyu uzi ko afite karite zo kuba yakina ku mwanya wawe nabyo biramukangura avuga ati amazi nagakiri yandi hari n'amakuru yuko nako ntabwo akiri n'inkuru ahubwo byamaze kwemezwa yuko uyu musore Ethan Naneri nayo yongera amasezerano urumva abakinyi bombo bafite na Madueke arimo squad yabaye nini njyaho niyo mbona Arsenal kuwiningira cyane ni ukungukira cyane kwako imaze igihe kinini ifite squad ntoya ugereje n'amakipe abiri yandi Liverpool na Man City maze igihe bihanganira igikombe cya championnat muri imyaka iheruka nk'itanu imaze igihe kinini nongeye ni Chelsea squad ifite ubona ko yari equipe ifite squad ntoya yagera zamvura nk'izo yizo mwaka w'imikino ushize bikata bigora ari nayo mpamvu nge mbona wabonaga ko Arteta yari inshuro nyinshi genda abona ko yafashe irushanwa rya championnat cyane kandi ryashyize umutima nyuma akagera muri Champions League ukora ko amarushanwa nka FA na Carabao atema arashyiraho umutima ariko ataruka yanza ahubwo ari uko umubare w'abakinnyi afite ari ntoya ntago bajya guhanganira ayo marushanwa yose ngo bayakine icyarimwe ugasanga rero bitumye amaze imyaka 5 nta gikombe atwara uretse Community Shield kandi naryo si irushanwa ni umukino umwe nta kindi gikombe atwara ubona ko kuba barimo rongeramo squad na FA yarayitwaye muri iyo myaka 5 yatwaye MFA na 2020 ariko
nyine muri sezo ya mbere ni 2020 ndavuze imyaka 5 ishize twari igikombe urumva rero byose birebera ko uretse ko bamuze nk'umukinnyi wa Swad n'umukisha gukangura abakinnyi nka Martinelli mu gihe ajya no gukina umwanya kuko njye mbona afite n'ubushobozi bwo kwa yanamwicaza Arsenal irimo kwiri ku isoko yaguze abakinnyi batandukanye yaguze Muskera yaguze Norgard yaguze Kepa Zabaraga yaguze none Madweke niwe mperutse Haruni nibagiwe yaguze Martin Zubimendi harundi ubwo nabo ngabo nibavuzemo Muskera ugomba kuvuga batanu kuko imaze gutangaza bane Muskera ntiramutangaza official ariko bisa n'ibyana yaguze Kepa Zabaraga igura Christian Norgard igura Zubimendi igura none Madweke na Muskera bategereje gutangaza nayo kiresha abafana bategereje Arsenal uwo Yokres urebye ni nawe isi yose isa nka itegereje jewe n'abandi baganazi benshi baribaza bati kuki transferi ya Yokres irimo gutinda izihe mbogamizi zirimo no kubera iki Arsenal na Sporting batarimo gusoza deal kuri Victor Gyökeres ngira ngo minsi yashize nibwo twabirambuye neza cyane nimugoroba ekipe ya Arsenal yamaze kumvikana na Sporting Lisbon amafaranga igomba gutanga kuri uyu mukinnyi ariko amafaranga aziyongera uko ni miliyoni 63 niba mbyibuka neza miliyoni 63 ndetse na add-ons za miliyoni 10 zigomba kwiyongeraho bijyanye no kumukinnyi azagenda yitwara nabonye barabibariye mu mikino izo miliyoni 10 ebyiri muri zo nizo ekipe ya Arsenal itarabasha kumvikana neza n'ekipe ya Sporting kugira ngo bumvikana uburyo zizishyurwa ebyiri umva uko bimeze Sporting yasabye Arsenal ko Gyökeres imikino 20 ya mbere muri ekipe ya Arsenal yazaba ifite agaciro ka miliyoni 2 n'ibihumbi 500 ni muri add-ons za miliyoni 10 za add-ons imikino 20 ya mbere miliyoni 2,500 imikino 20 ya kabiri inazo iyo mikino nayo agaciro ka miliyoni 2,500 Arsenal kubona itike ya Champions League Gyökeres ari umukinnyi wayo nabyo babiha agaciro ka miliyoni 2,500 hanyuma tranche ya kane Gyökeres gukina imikino 40 muri sezo ya kabiri muri ekipe ya Arsenal nabyo babigenera agaciro ka miliyoni 2,500 nuteranya izo tranche enye nizo zivamo miliyoni 10 z'ama add-ons ariko Arsenal yarababwiye ngo ibi bintu biroroshye cyane ati ibi bintu biroroshye cyane biragaragara ko izi miliyoni 10 ni ngombwa tugomba kuzaziba none se tumuzanye nka rutayizamu imikino 20 agomba kuyikina n'ubundi sezo ya kabiri imikino 20 agomba kuyikina kubona itike ya Champions League birashoboka cyane gukina imikino 40 muri sezo ya kabiri birashoboka cyane kuko muri sezo ikipe isigaye ikina imikino irenga 60 mu gihe yageze kure mu marushanwa irimo aravuga ati rero ibintu biroroshye cyane izi miliyoni 10 ziri guaranteed ko tugomba kuziba nicyo cyonyine miliyoni 2,500 ntekereza ko ari izi kuri zo kuri tranche ya kabiri gukina imikino 40 muri sezo ya kabiri nizo bariho bakiganira uburyo bya donc Arsenal niyo itari kumva uburyo nyine izo miliyoni zoroshye kuhita zishyurwa muri uwo mwanya so ari kubabwira ati rero twebwe turifuza yuko twaganira natwe tukagira ingingo iturengera mu buryo bwo kuba nibura bitaborohera kubona ino mafaranga ariko tranche ya mbere bamaze kuyumvikana ikintu bagisigaje kumvikana no buryo turiya duce twa miliyoni 10 ama add-ons agomba kuzishyurwa ekipe ya Sporting Samir Yokres muri Arsenal umuntu yakwibaza ngo kuki noneho Arsenal yavuye kwizimikaza ku isoko ryo rutahizamu nuko mu myaka yatambutse itabibonaga ko imukeneye ntabwo ari uko itabibonaga ko imukeneye ahubwo Arsenal isa nkaho yatangiriye hasi mu kubaka bari babishyize muri projet bise ngo ni trust process bagenda bakora kuri sectors zitandukanye Arsenal Arteta yisanze nta mu defenseur ifite nabyibuka igihe bari bafite ba Pablo Mari bagenda bazoyenguruka abakinnyi batandukanye bigera ubwo babona William Saliba bamugura bwa mbere bamutiza muri Saint-Etienne aho yakinaga birangira
bamutije mu ikipe Olympique de Marseille bemeranya ko agomba kuza mu ikipe ya Arsenal n'umwe mu bakinnyi beza bahari muri Premier League ubu ngubu. Gabriel Magalhaes nawe yaje avuye mu ikipe ya Lille n'abandi bakinnyi batandukanye bagenda bubaka secteur kuri secteur. Urebe abanyezamu bahinduranyije muri iyi myaka navuga ngo nk'itanu ya Arteta kugera hagati mu kibuga n'ibindi bitandukanye. Navuga ko Arsenal yavuye kure kuva ku ikipe ya munani, kuva ku ikipe mari imyaka 7 idakina Champions League kugera noneho aho ibi ya kabiri inshuro 3 zikurikiranye. Igihe cyarageze bakazajya babona ko umwataka n'ibyarakenewe, ariko bitewe n'amafaranga bari bamaze iminsi bashora ku isoko, bari bakeneye kubanza gusa nkaho bakonfirma kare equipe ikomeye, kuko kugera ku mwanya wa kabiri inshuro 3 zikurikiranye nta mafaranga babinjiza muri equipe. Kugera muri kimwe cya kane cya Champions League umwaka utakajya muri kimwe cya kabiri kirangiza, yo nta mafaranga ubugenda winjiza muri equipe nanone bikuryo bikwemera ko wajya ku isoko ryo kuba washora amafaranga menshi ku isoko bikaba byakorera, kuko financial fair play ya UEFA ndetse na PSR ya Premier League bakaba bamaze gusa nkaho baguha autorisation yo kuba wajya ku isoko ukagura abakinnyi. Ntekereza ko ni igihe kigeze kugira ngo bubake equipe itwara igikombe, kuko bamaze iminsi berekana ko bishoboka, hakabura akantu gatoya. Aho kantu gatoya kaburaga benshi bemeranya neza ko ari ukubura umwata kubazwa ibitego, kuko Arsenal iba ari ya kabiri muri champion, ariko wajya kureka ku rutero rw'abatsinze ibitego byinshi ukaba wabura n'umukinnyi wa Arsenal mu bakinnyi 10 ba mbere muri Premier League. Bava ko ari kimwe mu bintu bagwamo cyane kuba badafite umwataka ubazwa ibitego, ubatsindira ibitego 20-25, kikaba ari ikintu cy'ingenzi ku ikipe ishaka gutwara igikombe. Arsenal ariko Adera Arsenal hari benshi bibaza bati noneho azanye umwataka cyangwa se wenda nubwo atarahagera. Hari n'abafite impungenge bati none yo Kresi n'ubundi byarangira ataje, ko rimwe na rimwe indege igikatira mu kirere. Ariko se noneho waramutse aje, yego Arsenal ntitwara igikombe, byabazwa nde? byabazwa Mikel Arteta kuko nyuma kuva mu 2019 afata equipe ya Arsenal, ndumva hari mu kwezi kwa 11 kugera maginga ya ngaya bamye bumvikana yuko umushinga ari ukuyizera mu gihe kirambye cyangwa se trust the process. Arsenal batangiye bemera yuko bakeneye kuvugurura ibintu byinshi, barekura groupe y'abakinnyi benshi bari bafite, navuga bitabagendekeye neza, kuva ku banyezamu kugera ku mwataka wa nyuma Pierre-Emerick Aubameyang. Equipe yose ubu ngubu ihari ni 100% ya Mikel Arteta yizereyemo 100%. Mikel Arteta umwaka ushize amaze imyaka irenga 2 kuri 3 plutôt nta mukinnyi agira ushobora kumutsindira ibitego 20. Mu gihe mu myaka 3 itambutse equipe yose yatwaye champion y'igihugu y'Ubwongereza yari ifite umukinnyi ufite ibitego birenga 20. Umwaka ushize Liverpool, umwaka ari wabanje Erling Haaland. Kuri equipe ya Arsenal, Mikel Arteta nyuma yo gukora TD neza agasanga umwaka ushize nta mukinnyi we muri Premier League wigeze ugira double figures, cyo bita double figures, kugira ibitego 10 kuzamura no kugira assist 10 kuzamura. Aravuga ati rero ibi ntibishoboka ko twahatanira igikombe cya championnat mu gihe Liverpool yagize batatu bagize iyo mibare: Mohamed Salah double figures, Luis Diaz double figures, Cody Gakpo double figures. Bisobanuye ngo firepower mu busatirizi bwayo irakomeye, kandi bari kongeramo n'izindi mbaraga kuko bashyizemo na Florian Wirtz, barateganya no gushyiramo umwataka. Man City nayo imaze igihe ishyiramo abakinnyi benshi basatira basimbura, navuga b'imyaka yari yegeye imbere. Arteta rero Andrea Berta kumuhereza inshingano nk'umuntu mukuru muri ibi bintu byo kugura abakinnyi kuruta Edu Gaspar waje navuga yuko adafite n'ubunararibonye ko yaravuye muri equipe y'igihugu ya nationale ya Brazil, ari manager w'ikipe y'igihugu, ntago yari amenyereye wenda kwita afata equipe ngayigurira abakinnyi bashobora gutwara ibikombe. Buriya na Arsenal nayo byasabye ko imwihanganira akurana nayo muri trust the process. Ariko kuzana Andrea Berta baravuga ati n'umuntu umaze imyaka irenga 20 yubaka ama equipe ashobora gutwara ibikombe. Ko ndibuka yahereye muri ma equipe ndumva ari Parma, aza muri equipe ya Atletico Madrid hagana za 2011, ayikorera projet, ayigurira abakinnyi batumye inyuzamo igatwara amashampiyona, igakina n'amafinali ya Champions League, ikarushwa imbaraga wenda n'andi ma equipe bahuye akomeye kwirushaho. Ariko Andrea Berta muri Atletico Madrid yagiye abikinyuranyo muri transfer bagiye bakora, kuko buri gihe yabaguriraga umukinnyi wa nyawe mu gihe cya nyacyo ushobora gutuma Atletico Madrid itwara igikombe. Urugero rwiza ni David Villa Sanchez ava muri FC Barcelona bahise batwara La Liga.
urugero rwiza ni Luis Suarez ava muri FC Barcelona bahise bongera batwara Liga ya kabiri. Abataka yagiye abakorera n'abataka yagiye abagurira n'abataka bari kuri classe mondiale mu myaka 15 itambutse. Ufashe abo ba Diego Costa, ufashe ba Diogo Jota uheruka kwitaba Imana, ufashe ba Antoine Griezmann, ufashe ba Luis Suarez, ufashe abo ba Sergio Kunagüero nubwo we navuga yuko yahageze mbere ye, ariko ikita rusange nuko Andrea Berta bamuzanye nk'umuntu ushobora kubakira ikipe ikahita itwara igikombe cya shampiyona. Akihagera yabwiye Mikel Arteta ko adashobora kwihanganira kuba mu ikipe imaze imyaka irenga 4 kuri 5 plutôt itongeramo umwataka typique, kuko umwataka Arsenal yeruka kugura ni Gabriel Jesus kandi yaramukinnyi wenyine Arteta yaguze ukina asati uwo mwataka. Aravuga ati niba Gabriel Jesus byaranze, reka tuzye reka tushyire mu ndi mwataka uri ku rundi rwego. Ntago twaguma muri ibi bintu byo kubakira sector offensive yacu ku mwataka w'umumediateur, ntago bishoboka. Reka dushyiremo mwataka wa nyawe aze muri iyi kipe, atsinze ibitego 97 muri seze ebyiri zitambutse muri equipe ya Sporting. Birashoboka yuko ajana akadutsindira ibitego 20 andi ma equipe amaze imyaka 3 atwara igikombe cya shampiyona akora. Birashoboka yuko natwe twagira ijambo tukarenga umwanya wa kabiri tukaba twatwara igikombe. So mbona yuko umwaka utaha Andrea Berta aramutse amukorera iryo soko nk'uko abyifuza, kuko biragaragara ko Arsenal igiye gushyiramo abakinnyi barenga 6 umwaka utaha na wundi byabazwa bitagenze uko byakagenze yaba ari Mikel Arteta. Yes, Sami, dusoza kuri Arsenal uburyo yagiye igura usibye iyi transfer ya Tayizamu n'abakinnyi bandi bagiye batandukanye, yewe n'abarimo kuyivugwamo barimo ba Eze. Yego, umuntu yavuga yuko byibuze irimo kugura bijyanye naho n'ubukene bwayo naho yari ikiriye, nibyo nshaka kuvuga. ku bwanjye itaragura umwataka n'ubundi yabikoze travaye niri, ntacyo mbona yabikoze kuko numva niba waguze Zubimendi asimbuye Thomas Tepate kuri 6. Bandi bakinnyi bose maze kwinjizamo nta mukimbo n'ubanza mu kibuga, kuko niba dusanzwe tuzi ikipe ya Arsenal ubwo Lewis Kelly yakina ibumoso, iburyo hagakina Ben White cyangwa Hurian Timba, muti wa defense ni Magalhaes n'ubundi na Saliba, nyezamu ni David Raya yarahasanzwe, ubwo Zubimendi akajya mu mwanya wa Thomas Tepate, Dikura Nice na Odegaard. Iburyo nanone ni Saka, ibumoso ni uyu musore Martinelli na rutayizamu udahari, ubwo yaba ari Kai cyangwa Gabriel Jesus. Bivuze ngo abakinnyi bose yongereyemo no kugira ngo bongere icyo nakita ngo ni karite muri swadi, kuko niba uzanye Noni Madueke ashobora kuba yaba umusimbura mwiza ibumoso n'iburyo, afite karite zo gukina izo mpande zombi kuri wing. Bivuze ngo wabuzanye umusimbura wa Bukayo Saka mu gihe Bukayo Saka yagira ibibazo by'imvune, ariko nanone ntiwabuzanye umukinnyi ubanza mu kibuga, ashobora kwitwara neza akaba yasunika Martinelli, kuko Martinelli ashinjwa ko ni umukinnyi mwiza muri equipe ariko ubura ibitego, kandi muri no minsi muri system y'imikino igezweho umuwinga agomba kubatsinda ibitego. Nacyo kintu ubona Martinelli anengwa cyane, kandi Madueke yarabitsinaga muri Chelsea ntabwo ari byinshi cyane ku rwego ko imikino 46 yatsinze ibitego 11, kandi 11 twebwe nk'inama yo muri Magic Lineup twasanze 4 tugomba kubikuramo, kuko yabitsinze muri Conference League ku rwego rwa Chelsea rwa amakipe yakina Champions League ikinwa na 36 na 36 ya Europa League, ubwo ni 72 kujya gutsinda amakipe ari hejuru ya 20 guhera kuri ya 23 gusubiza inyuma ku mugabane w'Uburayi. Ntabwo ibyo bitego 4 tubara ko bisobanuye gusa tubara 7 byo muri Premier League na za Carabao na zandi. Umuntu yabyita ko ari Arsenal ikeneye Madueke cyane Madueke ari ukeneye Arsenal. Aba banyamerika ntibamenya deal baba bashaka gukora. Ni Madueke wari uyikeneye kuko arabizi neza ko ya competition muri Chelsea yarayitinye, niwe wisabiye gusohoka, si ikipe yamwirukanye. Yabonye bamaze kugura wowe Pedro Neto, benjishe Estevao n'abandi bakiye batandukanye bari kuri zira mpande, aravuga ati oya ushaka kutazakunda, kuko ku mwanya we ni bakinnye kuri finale y'igikombe cy'isi y'amakrebe ejo bundi bakinisha Kore Pama iburyo. Bisobanuye ngo hari n'igihe no muri shampiyona bazabikora agakinisha Kore Pama iburyo, Enzo Fernandez agakina ku 10, wawo Pedro akajya kuri atake, Pedro Neto akaguma kuri 11, bakazana Reece James hagati. Nabyo byashoboka nk'uko bakinye na Paris Saint-Germain mu mikino runaka, akabona ku mwanya we ushobora kuzajya mu bibazo kandi yifuza gukina igikombe cy'isi. Agahita avuga ati Arsenal wenda ubona abandi umusimbura we wese yaba ari umwe, agahita avuga ati Bukayo Saka aravunika, barutse no gushyiramo Gittens, bashyizemo na Gittens, ushobora kwifita winga barenga 5. yego yongereyemo, kandi abona ko
ko bo bazahabwa umwanya kuko nawe yawuhawe akinanirwa Yego. agahita avuga ati kwa Arsenal naba ndi umusimbura wa mbere habe ku ruhande rw'ibumoso habe no ku ruhande rw'iburyo kwa Bukayo Saka kandi agahita atera igiciro akavuga ati yaba Martinez na Saka nta n'umwe ugirangiza Seza atavunitse ugahita bati hari uwavunika hari uwagira ibindi bibazo bitandukanye nkaba nagira gute nkaba nafatiraho nicyo ntekereza aho niwe yahunze competition ariko nanone ugiye kureba abanyamerika babiri b'aba Arsenal ndetse n'aba Chelsea bikorera na deal kugira ngo banoroshye ino mibare ya financial fair play erega bose ni abanyamerika none ze bamaze kugurishanya abakinnyi batandatu ku bwa Arteta gusa abo ni bande duhera ku munyezamu Kepa wenda duhere kuheruka none Madueke Kepa Rizabalaga ugasubira inyuma ukajya kuri Raheem Sterling bahatije Jorginho baguze 11 n'ibice 5 z'amayero ukamanuka ukajya kuri Kai wa miliyoni 78 gutyo niba nibuka ugahita ukomeza ukajya kuri Willian abakinnyi batandatu bamaze kuva muri Chelsea bajya muri Arsenal muri iyi era y'abanyamerika ko nta uva muri Arsenal ajya muri Chelsea baba bari koroshya ibitabo kuko Chelsea nikeneye ku balance n'uyu Madueke nyine wawujema ariko Chelsea ni ibikeneye ku balance kuri financial kwa kuba yatanze menshi ku isoko wavuye kwa Arsenal ajya muri Chelsea yari umwana witwa Omar Hutchinson ajya muri academy ya Chelsea nabo bamuburira umwanya bamutiza muri za Ipswich umwaka ushize yamanukanye nayo niwe mukinnyi mperuka kuva muri Arsenal ajya muri Chelsea Omar Hutchinson